A very good evening. Northeast window gi dialogue asibu miyeng tapiri punamukpo han bamakta da dongi HIYAI LEIMA tongbramna punamukpo taranok chobagloina na ikokno na krumjari. Ngasi Northeast window na khana ne nabgidamukta pokachari ngasi topic Census 2026 illegal immigrants na Kamdouba hariba topic asini India lengak na thokiba notification gi matung inna lakadoriba 2026 ki April gi amadagi hauraga phase anirak thokna Census asi pangthok lagani haina thamli handak pangthok kadoriba census asi India gi wina taraga taruk shuba census ni khoigi 2011 da iroiroiba census pangthok kibani jahi tara kalaga pangthok leba asigumlaba census asi 2011 da pangthok khaba matung jahi tara kalaga 2020-21 da pangthok kadabasi khoigi worldwide ki wina COVID-19 gi pandemic laikibana maram oiraga census asi pangthokpa ngamkide dumakpu andak thokliba notification gi matung inna April gi tang amadagi hauraga phase ani thokna census asi pangthoklagani hairi adumakpu hauzik Manipur gi context ta yenglaga Manipur da thokliba ekhoi hauzik gi conflict asi warushin purakpasu ngamdri thokliba conflict si maksu masida ekhoi gi illegal immigrant mayamama leire haibasi khangna madugi mathakta hariba illegal immigrants sing asi deport tawdana makoibu khandoktana hariba 2026 ki koigi census asi pangthok lagadi Manipur gi context kari awon balakani masina kari negative impact pirakpa yagadagi haibasi matangda koi khanane nenabgidamukta hariba topic asi pokochabani pokachariba topic asi bu koi mapung fahan binabgidamukta tongan ba panelist ahum koi studio election bidro leire ahan mamakta da panelist ahum sakaminga konana takchabagi tanjadu amtang myang phamda thamjage ahan bada koi gi oja Narendra renowned demographer oja Narendra bu ahan bada koi gi newtv da taram nokchari ani subada koi gi oja AHANTHEM SHANJOY AHANTHEM social activist oja SHANJOY bisu taram nokchari ahum subada oja PAOJEL CHAOBA editor the frontier Manipur oja PAOJEL CHAOBA bisu taram nokchari emnungai jay sigi sigumla khoi gi matam gi oiba issue da khana nei nenabgidamakta pokachari ba sigumla ba topic asida oja homna isa gi chin matam khara khajiktang kaitok piduna hariba topic asida isa gi oiba warol kaya ma thambigani haidana koi channel asibu support to wi da mata hanna newtv gi mai degi oja hom puthagat papung dokchari pokachari ba topic census 2026 illegal immigrants na Kamdouba hariba topic asigumari leinana ihan han bawang sei oja Narendra da laksege oja Narendra hajik miyamna koi census 2026 da pangthokani habasi de miyam da apprehension ama lairibasi hajik laiba conflict asiga su relate oina Manipur illegal immigrant mayamama leire haiba khangna makoi si khandoktana 2026 ki census asi pangthok pamatamda Manipur kari impact la kadage Manipur gi maraibak se kari oigadagi haibasima aduga handak pangthok kadoriba 2026 ki census asida mamangi census tagi oja khara khajiktang awonba ahongba leigadra haibasig matangda ojage ba mot angdang thamiuja census se katang when hankani yengbada census schema gi patterns haitare masi home kalai British na yan hana ki 1872 da India da yan census sam towi then matu non synchronous census kowi adi reference there am the fixed or ka to na taba matam mapam state tongan mada tongan ma matam da to adu 1881 da gi di synchronous census saidana same reference set amada mapam kun sab mana to se koi to lai tang chum lai smile lak pasina adagi di 1931 bhawda census schema gi data khombagi process si koi hom le hajari ba koi disor haibamne de facto haibamne extended de facto haibamne na 31 bhawda di British ki lam amasung India da koi kano si disor method si satne disor method si census si kamai to ge bo census ki reference this is the data ko masat pa matam da leirami ba mi da ma hangane ba nang pokpham je krai de no ai Manipur da pokchara go su delete le the question do hang matam da Manipur de poi ha data da Manipur sangane ba adu ki process is in a disor method ko ya as 1931 ho satna ram ya ba adu ki matung da gi di 1941 da census to gidre India da second world war
कोई सैंपल सर्वे ना 1951 की 41 की 1941 की data से मैं तोड़ लेगी 1951 दियाना independent फंगा मतुंगा first census से ला मतुंगा कोई की deserve है बा de facto है बा census process असी तोबो हो या de facto सिना तोड़ सिना मसाई reference date to the lairami ba missing asi magi mapam du da tum countdown ba junction ba tum junction ba sigi process ne ko ge de facto hai je adu bo indiana masi katang hybrid form da kaitam modify to ko extended de facto generation ne se adone extended de facto hai ba survey study ko na reference date normally first March andaki warakati 2027 jo oidui ni sigi numis dai da lerami ba mi sing ado lerami ba mafam sing da lerami ba sing se masine ba count to du se whether ma si UP or su manipur lem ne manipur da count to du ne adu bo numis dai da sangwen hafta ani gumba 2 weeks under 3 weeks ki matam si loraga du mang de adjust toraga se short duration movement ayanga ama survey to bo lang matam da परखा था बस कि हाइदार के दिमाग मणिपुर दे सन्ने बा सुमाइन तो दना जुगी प्रोसेस इन इंडिया से ले से अनु जो मणिपुर कंटेक्स्ट लागता आती जो मरु ओइना कोई आर्मी में आम ले रे अदु एक्सटेंडेड de facto की सेंसस प्रोसेस लाम गम दे कोई ना हेड कोई काउंट तो दुई रेफरेंस दे सी फर्स्ट January 1st March 2027 ji da koi doi ni reference se adu magi week ani hom chondra ga doi ni je hanga ka adjustment ne to doi ni hang matam sta ma se manipur da leiram ni na ma se ko option gi doi ni smile da na illegal migrant ne na mayam na nunang iba mayam sing se option gi doi ni adu na census se to matam da koi ki indigenous people ka ta to godam ni bonify citizen to ni have leite ba census study koi foreigners do count to sun ga doi ni the migrants who just don't count option ka doi ni adagi short term movement of spartels populations me am jo count to doi ni aduna koi na adagi even if koi ki valley urban rural say the census ki count to matam na ma je urban settle to le ba some business purpose ki natraga some professionally adu so tum mafam du tum count option ki doi ni aduna koi na masi khara section ba ma darkar le aduna koina handaki census data mamang de sune koina indigenous people ki real picture du de di adum uro ya mi election ki ma am je adum option kane adune masi ki india ki process ta ji census ki lai je okay du betar de uja da ina mu hang janing ji hajik hadi 1st March 2027 se dum lairaga di count tausan gani hairi ko ja si tausan gi betaraga di howzik lairiba manipur gi conflict siga kitang relate oinaraga oja kari kamaina hena habidi mayamna apprehension ama lairiba se oja kitang si thaidok thijin keno tawba yabagi room se andaki 2027 ki 1st March 2027 da reference date piraga ko census factor ko doise sai da ko gi digital technology di sin na doini okay sai da ko na mobile app ma count on machine ani adagi even 16 different language da tawba thuma planning ma am to ni adagi biometrics I mean Aadhaar sing si link to ni adubo optional ni mana ay Aadhaar link to pa mi har ga Aadhaar link to ni adubo mandatory di oidaba the mind na GI track to na ngasai gi enumerator sing si ki na traga magi area dugi allocation to ba khotpa adugumba di checking khara adum yam systematically lakani aduga hanagi na manual count to bani dana aduna koi hande kisidi paperless census sama count to gi process am lakaduni adugi kan si china duni ba digital technology se aduna masi kana ba mana koi yam accuracy porpanga mani proxy jing si khargi makai di ma si protect to ngamni then again magi data si ki scrutinize to ba tabulation to ba publication to ba si mamagi census sing di yam da census si to ba loraga sahi ani ahum ji di adum sangya adagi even khara sensitive oiba information like in migration gumba adagi like in koigi se fertility gumba kari gumba sei mani manga ho sang biya oiba adu handa ki ji expect origin da government na within 9 months gumba da koigi masi publication all volumes of the census publication to ngam gane na khali adagi amu mamanga manada ba mana
Bemnasu happy but census sekuna phase ani thokna taweba hamba phase na first April 2026 te hokdoini sida tawdoi sida only housing listing operation and housing census size neba sida di yan hanbada koina yum sida satlaga first April 2026 da yum da satlaga mai house number piba housing sigi mai amenities kari lei mai sai car nung electronics gadget mayam ama leiba khotba angang adu mayam ji planning ama tawdoi neba in the meantime and the kisam pasari ba amana say the NPRs national population research su include to hokone na yaure as well as caste census mayam ne amna hainariba socio-economic caste census su include to ni na hai aduna masi caste census ka sidi yam CHAOBA sidi yamna question mayam ama hangba caste ki mari le port mayam ama yam sensitive oibe issues amani aduna masidi akoina koigi first phase gi sin normally mamang na to gi beda koigi 1.5 months kum badane ba mamang gi census ma ma to ris caste list house listing to ko ko se adu handak ti kharch kuin sa ta do mali maram di caste census normally 31st 1931 da British na tawramba koigi caste census 1931 phawde adu mudum caste census tawdram ne ba adu last census 2011 da caste census taweba 2011 dagina 2013 box ani changna adubu madugi data do tawgragasu sensitivity mayam ama lebedi publish tok de one aduna caste census within koigi first phase is the 1.5 months kum is loini di thajati machine continue to process samne ba at the national population research so aduna andaki city amna gigantic stock samne at mamangi to gi ba census ne khatang kadang voluminous oiba oine nei khanjai da oja ai wahangam tanga oja adui taragadi khogi lagiba sida khogi once register bu tawgi taragadi hariba illegal immigrant bu ogera ama bu ogera dum masi khogi bona fide citizen ne haina di dum recognize census ta every sangak pa count of kuding ma kone bona fide citizen ne hai bi ati census ta koi census publications the migration gi volume ka le re ba koi masing thiri ba mi sing de gi migration in migrant ka no out migrant ka no ka hai ba gi adu gi mathang mayam la ki ne ba to the problem di census da to is de koi na question do hangani mana pirak pa answer do khatang da record to ne ba koi question to ya de census study aduna ngasai gi immigrant amana atraga in migrant amana ai foreigner ne soi hai ro ma marmade la ga sai kampu pi de pokone du pokone hajin gene ba adu ma da gi investigator du na ko enumerator du na ma si migrant ne na khangjera ga su mana nati har ko ne question to ya de ba masi ko gi census ki masai gi ma gi rule du de yong jo ba pot am ne ba aduna adugum bu su mayam am lai ba adubu ai ko na census authority of India na high reversing si karamain to raga moijing ki category ama thamaga count of ki possibility ama sema agati madu yam phani natragadi loin yokshin gi neba yokshala su moji la koi bonipa citizen de higher ro bonipa citizen high gi high taragadi NRC ma to muthok ta NRC de identify to ko to ne census kan hoita ki mai han kasagi thagachari thank you very much amarik chumba warol thambire ei makha chathajaboina oja sanjoy de lakjage oja sanjoy khoi gi oja narendra nubudi want registered tawragasu hariba khogi makoisi bona fide citizen ni hekta haiba makti yaroi hairi adumakpu haidi mamang da gisu khogi delimitation tawgani haibagi mayam da khogi NRC men man tadring gi di khoi delimitation tawba yaroi haidana su khoi prajagi section mayam dagi masigi ju athingba leiri adumakpu mamangi khogi haukiba population da yamna unnatural growth oiba khogi tongan ba district kharasu adum yaugre ko si hojik ki khogi manipur gi context hojik leiba present situation si the base tawraga 2026 ki census si da oza sanjoy ki kari mod kamaina thambini ki matang sida ina haijani masi hoji khoi manipur da thoi ba chahi ani helbi rang simuksu mapung moina masi root cause illegal immigrant mayam singsina thon bani haitare hoji ki su donori ba
organization की armed groups सिंह Myanmar national सिंह ओय है बिसम यामी कों कों खंग स्वाइदा आइना तंग थमजनिंग बा मख मेगी तंग त्रम पंदा खबर मा कोई Myanmar am sung Bangladesh ni ching lo illegal immigrant sing namit kunchani gi manung dum sa khangdong na ba state sing the instruction pi gre ai na Ministry of Home Affairs ki kano da notice some instruction ma lak ba uzaki matam da yam ta seng na harau gi ai tare ai ti uji koi Manipur da ai ti masing khang da ba makai influx ta silakra ba maroi na charang na 1962 gi makoi gi civil war adu de gi 1988 की अगस्त की तांगनी पान में हमने क्वार्टिकुलेट 8 मरी मकोई अपराइजिंग में मतलब कि 2021 सिगु मकोई की मिलिटरी की यामना चरांग नबा तंगु लेता दबा लेबा हमने म्यांमार से हाई बसिंग सिगी मतलब द मकोई पुदों चाने नबु की मतलब अनक बसिंग द मसी दने को नि बाय बोक्से सिदे सिदे मिट कुंठानी सिगी मनुंग द मकोई की वेरिफिकेशन तौरगा मकोई ना मधुगी डॉक्यूमेंट्सिंग अदु वेरीफाई तौद्रगदी मकोई की मरमदा हनगिननबा कुंठानी दा मधुगी कोई बॉर्डर सेनरी बीएसएफ अमसुंग असम राइफल की डीआईजी सिंगदा डीजी सिंगदा इंस्ट्रक्शन पीगरे खोटरे तौसी यामना नुंगाइजगी हाइतारे स्वाइदा इना खतंग डाटा मचाम पुथोकचनिसि चिन्नी स्टेट सी दनि अयामबा कोई सोमना कंदा जंगसिलइबा कैनोसे कोई ताइनबदा हाइतारे चिन्नी स्टेट की पॉपुलेशन सी 1990 अदुवाई देदुदा मकोई सी चौराना मी लाख 35 अदुमाइना लई हेना हाय अदु हौजिकना मुका 2014 की सेंसस अमा मोगी म्यांमार दा तौगी मतमदा मकोई पॉपुलेशन सी सुपनगी मी लाख मरीगा लिसिंग मरफु तरेट निपान अदुमाइना नेरली लाख 5 मुक्ता गाइसिलए अदुइदी सिगी मरक सिदै सिदा मांगरी सी मी सी याम यामग्रे लाख 10 मुकी चांगजे मांगरे सिदै सिदा अखोइरोम दा पेट सुम रेकॉर्ड फंगबा मदा अखोइगी कनो सिंग सिदा लैदिबा कनो सी यावरी सिदै सिदा म्यांमार दा होजिकी इंडिया दा लैबा अखोइगी चिन कुकी सिंग मिजोराम दा लैबा सी सिंग से होजिक मिजोराम दा नियरली मी लाख अममुक लैरमेना सिदा रेकॉर्ड 1995 दा फंगी अदु लाख मुक लैरमबसे होजिकती लिसिंग कुंथ्राउम दुई खक्ता गाइग्रे मखोइगी चप चाना चंगसिलखिबसिंग अदु मखोइना फजना डिटेक्शन तौहोई अदुगा मखोइगी डिटेंशन सेंटर गुम्बदा फजना मखोइगी डाटा अदु मखोइगी रेकॉर्ड से फजना थंबिरम हाइतारे अदु अखोइ मणिपुर ददी मी क्याम लैखिबनो कराइदा लैखिबनो कराइदा थंबनो हाइबसी अदुकी मतिक हौजिक अखोइ मेनमान तादबा मफम अमदने बखोइसे अदुना ममांगीदा अखोइगी कैबिनेट सब कमिटी अमना मसिगी बायोमेट्रिक लौबा होननबगी दमता चंगसिनगिबा ममांगी गवर्नमेंट की मतमदा हाइतारे अदैदुदा मी मसिंगसु यामना नमित निनी हुमिदुदा मी मसिंगसु यामना इलीगल इमिग्रेंट मैम सिंगसि थेंगनगिबगी रेकॉर्ड लैगी प्लस खुनसी खुन चमापन समथिंग नियरली 1000 या हाइतारे मदु हौबा खक्तनी थीबा लोइबा नतरिबो अदुइदि अखोइ मणिपुरदा मसिंग लांगमदबा इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम अमा लैरे मसिना मुका मखोइना पिरकपा चैथेंगसि अखोरमदा हुजिक मक्की लमदमसिदा मैसा लांगिबा कम्युनल हाइतारे not only communal gi khakta natana koi si indigenous people sing sida koi gi genocide koi gi ethnic cleansing gi campaign ama tawsilakwa masida natana koi gi umang wamang si koi gi community koi gi paipu sing si umang wamang yokhatlamba madai da haina jaba umang bu koi umang lai gain su leidi dana ko sumain tawduna umang wamang yokhat pe gi haina bi leram si matam hujik koi gi mamang gi record amagi matungina koi gi hectare lam hectare si 3 ke something मसी अथु मतमसिदा मांगकपा हाइतारे अदुना होजिकी हंदक के इसिंग चावबुदसु याम फ्लाश फ्लड ओइदना मयाम चावाबा लैगिबा उमंग वामंग के पूरा पूरी मांगले हाइतारे अदुना मसीगी अवाबा मयाम अमा मायोक नरिंग है मनुंग सिदै सिदा अमको जानसु ताकबिग्रे होजिकी सेंसस सिदा काउंट तौक मतमदा मखोइसी इलीगल इमिग्रेंट ओरगसु मांग मसासी कांगपोपीदा पोकपुनी चोचामपुरदा पोकपुनी हाइगदुइनी अदु इतारदी होय मदमगना बोनाफाइड ओइबे इंडियन सिटीजन अमनी हाइना लेपदी लेपोय अदुबु मखोइगी खोंग थांजिनबा मखोइगी फंबा चलगा हिप चलेदना फंफम बौदी फजन मरंग काइन फंग्रनी हाइतारे अदुना आई सागी माइगैदगी आई नान थेंगना जमतमदसु आई कनदसु हापसेगिबनी अदना होजिकी यारगदी अखोइगी अथॉरिटी सिंगना हिरम सिदा तुंगी अखोइगी खुनाइसिगी खलकांदा अखोइगी होजिकी सेंसस तौद्रिंग हिसिगी ममांगदा
thama pan tara mukti leiri dina ko sida Ministry of Home Affairs na su apa mal leire madu illegal immigrant sing si filter tawgadabni khandokadabni haibasi leirabani na swai sida aikoina census tawdringai mamang sida illegal immigrant sing si mapung phana masak khangdokpa mafam duda unrest soiba makoigi kaino leibani na mafam chana detention center da thambiraga makoi sing adu thiba yauraga su makoi sidi detention center gi ne habadu chap chaba aikoigi particular verified tawraga theurani dina ko sigumba masing masai ojana habi gi bada army ke ka sing su thidoini hai adu army sing si makoi army ne samrai phulne du ne dane thidoini ba hojiki sing du de aikoigi citizen sing gi marakta aikoigi yum sing gi marakta khun sing gi marakta khun thiba yaudori hojiki sida khun masing thiba yaudori mi si yum amada mi masing budi kona second phase da thiraga su yum amada mi kya leibuno adu di hangdori ba adu itardi aikoina masigi section thorang si lohogdraga di tungda aikoigi khunai sida ngasi aikoina mayoknari basidagi hena waba pu thang mangamdaba aikoina control taw ngamdaba adugumba polum mayam amadi suksoi soidana keno tawhogani aduna hojiki census se hogdringai kanda aikoise mina sing authority sing puksel sing thabak tawba aduga aikoigi mechanism bharat ki illegal immigrant sing khandong nabagi mechanism lei second part thamjage adugumba sing adu sinar kanda illegal immigrant sing si deportation mang natraga su at least detection and detection tawbiraga detention center sing da masak khangna thamobudi phabra haina esmain ahan round da thamjage. Thank you very much, Sanjay. Uza PAOJEL chawlam lakjage. Uza PAOJEL chawna kalamrom da kwigi illegal immigrants se leire habadi even kwigi hojik thoiba conflict sigi tongan ba kwigi version mayam ama thami ko masida kwigi illegal immigrants gi factors ma ko se ma chawna yawri bane adumakpu illegal immigrant ni hairaga sudumak adhar sudumak piba voting rights sudum piba government ki scheme makhoi da su chap chana phanghan ba masigi matang si da su kari haini lenga ki maikai dagi tongan ba district ki SDO dagi laiba khoi machineries mayam sigi failure madi chawna laire habasi ma ui sigi matang da oja PAOJEL chawbagadi kari mot kamain thambini yam chumba kan observation haja batare ko maramdi hojiki haiba topic sida puthok piriba kanose koi credibility hai tare ko credibility no hai kan sida hojiki data khom chatliba mi sing hai tare koi gi enumerators hai tare ko koi odana su haibi gra adugi mkoina kyamna thabak se manung changhan haja batare ko tawbung ngudurigi have question nama sum leibra haina su khale hojiki question duga aina kitang kano samna hajagi ko amtang concern amtang thamja ho ga ta gadi akhoi mikok thibagi matang sida hojikti tasena hara kan di valley ga hill ga se akhoi na changmangam da jaga me am le for example chuchampu chap phak tare kangpo pia dire ko phajol techno leibra sing area sing haja batare sidesida ai oza dai mathang tajaninge haibadi ngasai ga challenges mayam se kamai to na work out to do ga haibse haibadi akoina atopa maitei fruit ta leba community ta leba mi sing sina amu akoigi enumerators oi kana chuchanpur da changba yadoribra yaroi adai kangpopi da changba yadoribra yaroi tingnopol chandel upai leroi adu tagadi cookie kangu singi missing thidoriba enumerators sing se from the own community hajabata cookie na dum thidoribra atagadi for example cookie hojik SDO cookie ki SDM adagi cookie ki leriba magistrate myam adagi cookie ki police cookie doctors hajabta ko habidi basically population ama plus shift ogramni na magi mafam da loina mak legre adu hojik lan dawne na community amana community am interest thawak tawne hoi hana da sunate sina da sunate ko adu in general the hojiki akoina buffer zone ama di leire haibasim di akoina dum upai leitre maram di changu yadram ko adu hojiki haiba enumerator singsina makoina for example hojiki haiba mete pangan lere de tangkul lere ko nepali leri atop atoppa hoigi phom kudi makta satpe aba adugumba keno sindi leri adugumba hoigi community hajaba tare ko adu ta gadi hojiki haiba community singse hoigi amu keno to kan involve to kan sida to yadoribra natraga hoigi leriba department sings nung outsource to hayeng contest on nagadu is the census se kyam chumbano atari cookie na cookie
ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯟꯖꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯗꯨ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ opportunity ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ opportunity ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯥꯏꯅꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯥꯡꯕꯣꯏ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕꯗꯨꯅꯤ that means ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯩ KNA UPFꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯤꯃꯤꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ 2026ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯝ ꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤꯕ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯆꯤꯡꯗꯣꯟꯗ ꯅꯪ ꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯎꯁꯜꯂꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯖꯤꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯦꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯚꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯏꯅꯤꯃꯤꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯕ ꯕꯠ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯁꯒꯥꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯔꯦꯔꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯆꯪꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯤꯟꯗꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯦꯁ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯜꯗꯦꯡꯉꯥꯅ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯇꯨ ꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔగ్ꯁꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯕꯔꯃꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯔꯃꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯐꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ UPF KNA ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ SDO SDM ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯏꯅꯤꯃꯤꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯤꯕꯗꯤ ꯀꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯐꯨꯕꯗꯤ ꯀꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ나 ꯐꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯇꯧꯁꯨꯄꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ 2026ꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯪꯒ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯦ ꯕꯣꯅꯥꯐꯥꯏꯠ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯨꯕꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯗꯗꯤ ꯇꯥꯇꯥꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯍ꯭ꯋꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯔꯁꯤꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯚꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯪꯗꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯐꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯗꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯍꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯄꯣꯝꯗ ꯃꯤ 500 ꯂꯩ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎ ꯆꯤꯡ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯣꯠ ꯇꯧꯗꯧ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯝꯂꯣꯛꯇ ꯃꯤ 1,000 ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯌꯥꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯋꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯅꯥ ꯆꯠꯂ ꯊꯤꯔꯨꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯆꯪꯕ ꯋꯥꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯦꯟꯗ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯣꯠꯂꯨꯔꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯊꯩꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯎ ꯐꯦꯌꯔ ꯋꯤꯜ ꯗꯦꯠ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯗꯦꯇꯥꯁꯦ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯣꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯟꯁꯔ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯅꯤꯃꯤꯔꯦꯇꯔꯁ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯞ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯔ ꯋꯤꯜ ꯗꯦꯌꯔ ꯕꯤ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ
will there be akoigi kari haitare some sort of threat haijaba tare ko or will there be akoigi huge manipulation to hide the real numbers haijaba tare ko amaina aigidi to ko khara apprehension khale shaida le jabo kanoni ko adanga sai akoigi yamana mathangi round da sisu apatang apprehension opira ga de khoisu nungai jeni haitare sumai thamjage. Thank you very much. Narendra Nakalamaronda kwigi 2001 gi census sisu kwigi Churachandpur, Kamjong, Fairjol, Kangpokpi, Chandel, Tengnokpal, hariba singsida kwigi unnatural growth mayam ama layedena kwigi tong division khara da su issue layedena layi ko adumaksu amuk kwigi oja paujel jawena so huji haibi ki ba lairi basida koi changthok changchin free movement si ma yadre free movement si ma yadre banina kwigi hauji apprehension lairi si ngasagi enumerator du da nongmai chingdol da kaino ma tawbon matamda manipulate tawrakadra haibagi apprehension si masu laiba adubu handaki census si budi khogi digitalize tawni budi haibiri masida digitalize tawragasu ojada lakchani ma wafamdi kadai phu yona kanglon si sumna census se pangthokpa ngamgadagi haibasi matangda ojagi chapchabadi haiba ngamdre ojagi speculation je oja kari kamaina yengbi yaja theoretically census ama pangthokpa ise ko ne ta pangthokpa yadeba masida census pangthokam da isida ko legal enforcement adagi magi season gi adagi even magi tawud census tawuduriba state natraga country dugi magi situation ledana harmony oiba tranquility leba adagi even exam time da census pangthoi doineba census am pangthokba je ko gi war situation je pangthoi aponte ba adana assam da foreign issue da census pangthokki di adagi 1941 da second war wala census pangthokri ni adagi anglo manipuri war da census pangthokri census je da pangthokba yab na teba amai to even 2027 ki ko census pangthokka ne to risda Ladakh ne Jammu and Kashmir Himachal Pradesh and Uttarakhand state Mauritius snowbound area oi matamnina we reference that 1st March 2027 the weather was 1st October 2027 when hygiene my situation aduna taseng badi koi Manipur is worldwide situation amal lady ni andagi ngasai gi communities in amana amana sangtok chang yadri ni masigi yenguraga the census si pangthokpa the feasible oidamne manam census ki theory yauri ba census pangthok mutam da ma si peer atmosphere mo oidongne aduna busigi policy oidabanina ekoi census pangthokpa si yamna delicate oiba aduga mapam matam sada ba situation amana marak dang thachage hauji point amazung lairi ba ja haidi hauji pangthokadori ba si feasible oide hari taseng ba gadi khoi je hauji war like situation ne ba free movement ya da ba ji loi ra ba ne oja sida notification thogla ibase oja sigi oiba India lenga ki haidi cookie singsi proxy soina seasonary have user miamna haina da later wapam amane sigi cheraka sida feasible oider ba tanja si maktada kogi census si mayigdi 2027 da ne du PS9 na pangthoka tabnina April ki tang amadagi nasagi se haurani bidi hari sigi batang je India lenga ki makogi hidden agenda hagadra ozagi speculation da oza si karmaina yengbe oza Kodi masagi census se be me ta first phase ki kano se 1st April 2026 ta ho doi je se mi kok ti thi ro mi kok ti adu da mi thi be yan planning am to wa ne ba house khangtok pa de gi head of the man kana no kari kari lai ko le ha ba gi basic information sim lo ne ba adu exact mi masing asuk lai ha je di 1st March 2027 gi 00 hours se ek nung yai adu da gi thi doi ne ba adu thi ne ba planning am sum torok pa ne ba adu thi be si su adu gi ni mit loi do sin ate ba adu matung week ni ani hom chathagi doi ne ba chathara ga adu pola ga su popu do ha po doi ni my references the retrospective adjust torga adu da fix torga mi message je lep doi ne asil lep si da ngasai gi akoina yam luri di ko 2001 gi census data bemita pir 9 districts data abnormal growth amala is publish rokanda ko na khangbai wani project rokanda smai do na du gi ko yaro ina tori ni 2011 da yam so ba huge and cry to green ne 2011 da so anu sum to ne technically ko na sai gi ko gi digital technology sin na jeraga su
technical technology sinaragasu madu akoina manipulation to yabagi room di yam leiri neba aduna majida akoina masigi matangsi akoina highlight over masange research general of india da from the siguma situations da madu constitution gre taragadi maduna hayeng tungda kai ba kyam lakneba ade proportional group laktari madu tasengna group kharana di population enhance ona honai ni koi political power gi damta ade hayeng delimitation da kari da masigi akai myam lakadoni political domination lakadoni social domination lakadoni adugi damta ne mo je misi hengana ba moina myam tongnari se adu census the base right then whole planning is based on the population that rokadoni dina aduna missing hunkat ba se in one way or just mogidi kana to mi pungpuni mo rokadoni minority groups sinchi domination theory na minority groups sinchi na missing hengana ba hona ba aduga majority groups in the racist on the lang theory and domination theory. Aduna Masi Quina Karamine Toraga cannot talk with the gay Hypersequa Yamuna Kangbam Pinabam Sangi. And then Jagomena Budi Moigi 2000 first month 2021 the census talk doni. Adu due to unavoidable circumstances management ye talk to la ye talk to la which is the 2031 is the total dry in the Columbani adu in the meantime political pressures mam la patagi 2027 the talk in sima mangdong to ya da and the 26 ki matung da la pa census the delimitation to hairam ni na 26 ki mamang da 26 ki to manung da even manung da census to ta madu delimitation ya roi do ne aduna koi parliament lok sabha gi election labor court pa adugumba gi delimitation ji yengaga akoina torokpane na khalle adu masi technically misi so kai bidi khirti le man gi census sidaida every census story si one in the year say sara tara tore ni adu 27 gi first ma tore khalle si adu mathangi so amu 31st ki first ma sa tawde natraga 37 na tawde question arise tawe adu gi mu masi hay akoina project to mutam da data ma'am ji link torok kholok kai ba khalla adu government gi wish ki matung ina tawre adu again among state da we caste census hapseni haidi caste census yamna problematic oiba pot amaneba aduna adusu amu bihar gi kari gi election gi yenga kolaga political motive matane tongne india tongne se adumai tona hapsen banena khalli maramdi bjp na so long caste census yadala ineba adu recently kongkong dona tongni ka hajil ise ana caste census di yam kupza neba hekta lobby abjanati caste census da tawrisi akoigi masagi socio-economic demographic information mayam se yam yam urjane yam maji manually khom doini aduna masi 2011 dagina 2013 bhawasi 2011 census ki matung sathai india government sahi ani sathari satharaga masi publish to bangam de masi the politically kai ba kamu lakpa the tasar power tasar lakpa adegi mu akoigi division haitare caste division deeper question lakpa adu mapot mayamama afaba mayamama akoigi quota gi kari gi minorities gi marginalized groups gi welfare gi ne hana tawjeraga su tungdi am akai ba lakpa adu publish to de ne adu bu recently bihar da haitare 2022 da 22 de 23 ba was caste socio-economic caste census to adu moina caste census to caste da yaurisi moina koi de yaurisi caste india government yaurisi schedule caste schedule tribe katani da said the other what lady tongan ba sub caste mam lady bihar gi to mutam sida 215 caste identified to never caste and sub caste identified to never adugi my socio-economic adagi education systems adagi welfare scheme available mama khome ineba smai to Odisha da to 2023 da and Odisha da so amu akoigi caste and sub caste 200 I detect to ga to ineba smai to da handaki 2027 sigi first phase da caste census auction gani hairi sida amna koi manipur go jam je ho budar ka leba moi bihar gi 225 215 caste detect torini ade Odisha gi 208 tor koi manipur gi somnagi schedule caste schedule tribes natte si makada le OBC gi categories mayam le na identify tor ka dunem koi different caste mayam le na karam caste include to ko de kai se ko yam khana basange ba koi de caste important kya le de adu le ka duine pon mayam se bihar gi se sarma lady the prasad lady bumia lady ma'am jing masa khare lori koi manipur se to khaidu oga to hobu taragadi karamba caste na
kayam yamna sothai kayam na moi planning kamai to gi pot mayam lak tu ne ba adu manipur ri adu ngasi bok de khanadri pot mayam je adu sisu ko ne yam yeng obam sangi adu ga paujin saw na ta pi ba usiki ekhui gi kano mayam je kayam yam na ekhui gi ekuri si fairness oi do no ai je ko census ki da digital technology siner ko so jam so question nam ne ba masi ko na timely masi register general of india da masi ko na ngom sangi masi the register general dagi my act 1947 ma ka tawri ni moi act register census act 1948 gi ma ka da mo ji tawri ne aduna mo shi once over de ko court of challenge so ya roi do ne moi population ji ko so ya te aduna tawri ngai si da akoina hana masi kamai do do no haibagi awareness ma pibam daga natraga di lukhra kanda koina tawna di yaro okay among the masi kamai to ga masi streamline to do no tulen to ya census ki whatever census ki finding is chene so ya de court chene so ying bu ja de ma am te filen so ya de aduna tawdre gi mamang da akoina particularly specially akoi si ki different situations da kamai to ga no gi data collection ji peer oi do no haibasi akoi awareness of move to one dragale in a kali. With the warning to Goma, with special kind of amateur, which to be one, try to you, I beg your porama. Census Yetopia, no problem. Okay. Just your two way. Which is the winner can we do? State Marie, first October 2026, why not us? Which is you send a permit to the Ethiopia. I go give synchronous census, or it is a non synchronous census to be. Okay. It's not a do condition, Kara, central government pressed over matuk da ne hangasagi okay ja hajiksu jana mu thambiri ko masimasu mu habadi hajik lai riba sida feasible oidragadi hari ba khogi state mari gi yaitho iba adumaina khogi su yaithok pa yabagi room se oja masigi yaithok pa dinate hana to thuisi hoi hana keno tawri se that means difference there to fix to grade na ma dia make it first March 2027 to have ne adu high western marik di 1st October 2026 to have ne adu di synchronous census ti oidreba non synchronous oidineba non synchronous orogo so manipur go so normal status ama la kanda tawraga di adu sum hapsin yaidana adu na jigi synchronous ta tawni have di already oidreba state okay synchronous census ti oidreba adu so adu na ji tawsan gi bisina akoi gi data adu da manipulate to ba ya gi room du yam wang na leiraga di madu aphabana Viziki Manipur the manipulate or the Tam Manipur Katakina Teva. India Solakadani, India Sudata Lakadani, India than the whole world that are like to never. World human can also get that Adu manipulate of Shalakadu never. Aduna Madu Apavanateva. Aduna Asumba, Apava, Donava, a pre atmosphere, Ama Lerakanda, census over Matokdai, Hibasimbati, Amsum over one. Mrs. Census theory is Jojo Pony. Ojadubu Haribasi, Pangtokani, the Hiravanina, Masi Pangto Haluidabasi. Feasible atmosphere Malak and the Pangto Haluidaba, Masigi Chapsava responsibility, has a president rule to lake. Or the Sigi Matang City was a Kamaina over there. Masi Equina law is ministry money now. And the present situation, they're going to convince of one time. Other the parliament, there must debate on the Ragadam, Ethiopia in the Kali, on the laws ministry at any talking at any situations. Assam normally foreigner issue to the Atlantic. Yes. Why not as foreign issue that we didn't satire in the ground, going to warlike situation in that. Assam with the foreigner issue go at Adugu one ever, Assami Korkalaki, Cookie to never. At the Yeto Greeny. Adudagi hena question in a serious way and a low way. Aduna situation permit of the target we must see Yetopoman they torn, but they going to convince of only the Galadina. Assuming some sin, some sentiment in the pant of a scientifically proved piraga. That is the proof piraga message mind or Sia Kabalakani, Habagi put my Amoquina in the Galeva. At the moment with the Harakani, we am Sauba, Zigantic tax, someone in a Moina Sicilo, Moina. Census in the government and planning with the Ampaze. When I get census data, the party 12,000 crores, sanction to rename 12,000 crores. My say that to tell workers 34 lakhs in case of the whole kind of city and just enumeration city. Similar to 1.3 lakhs, only data analysis or deportation or phone with them that are counting them to name. I think enumerators see 25 to 27 lakhs more enumerator half to any. I think supervisor 3 to 5
lakhs supervisor haptoini adagi trainers moijibu matam dugi investigator me am train tona basi 50,000 approximate moi haptoini adagi mo sagi IT supporters data analysis tona ba mayam jingsi in terms of thousand da haptoini ba digital tools ki mobile apps ki real time tracking tona ba kona bi am saw digana admai tora moina tawragasu present situation ya apote war life situation sang mu yaroi doine adu orgadi data adu hayeng sunam ki koina unusual be data myam thorani adu thoraka anda masil lale ne claim tawru yaroi ba madudi aduna koina timely masi matang sida koi khanaraga people in the awareness and piraga masi pressure ma pi ma thok ta ina kale so that koi gi census si matang chati have ki porama adu central government na tawbu tor su karamba method karamain toraga check tawde khote ge have the port to ma khanar pi ya ina khale adu sumna sumna tok pe na di ko last di mase khara phaba oiro ina yes ma no sai okay ja wa hang tanga hang ja gen han ning thoka ba namit ki pauche ma da phong ki bane chap cha ba karamba pauche no da di ai madu kau thokre madu da thengna jabasi koi ki Myanmar gi junta gi issue da gi chen thorak pa illegal immigrant lising taret ki manung da manga deport tawgre ha ba ma oza na deport tawgre na adu ki chap cha ba report che oza kari kamai na le koina mamang da koi gi honorable sem biren sam na su tori madam da Myanmar kun manga thado khare du thado khare ka to si foreigner ki matung ina tawje ne ba foreigner ki matung ina phar khor ga ten tawje ne ba bisik si de koi problem le si di han or de sang settle to ra ko from le am ne si kamai to detect to no detain to no de deport to no ha port to ne ba so ne ki foreigner isu na sang pa phar ga jail thama mai matam no thado pu ne ba du di phu gi wa ne ba ama ni kun tra gi wa ne ba aro si sang ai mai am ji kamai na foreigner ki ma kamai thado pu ne jadi tongan ba koi population policy ma lei bedrka le strong population policy ma Manipur gi adu na traga di ko ne ta mi himi being atani ngasi detect tawre ne ta inthu ya pon injilu ya pon de Bangladesh ko lo ya ro Bangladesh ko lo ya ro Bangladesh to huji rohing mayam ma more than 15 lakhs in detect le di asi inthu be salu ya de Bangladesh ka no se lo ya de na sa mayam no se lo ya de Assam da Bengali mayam sang le Bangladesh mayam to Bangladesh lo ya de na sa one sanction gi wa ji problem ne ba lo ya ro do ne ba adana khara tawri ji foreigner eki matung ina khara sum to bai wa ni ya asina di apon de da okay thank you very much oza marik chumba warol kaya ma thambiri makha chatha ja boina oza Sanjoy da lak jage oza Sanjoy na kalam da khoi illegal immigrants khoi gi changsila pa je border fencing ga su ki myan matik mari leine khoi gi border fencing border si khoi gi Assam rifles na ngak tana lai border yengsin ba madi counter insurgency gi thabak asi mkhoi na tawdana lai masida achauba makhoi gi Assam rifles ki khoi gi responsibility amadi lei adumapu makhoi su makhoi na ngasi bawo tawraiba thabak tawram si da khoi gi su khoi na appreciate tawbam thokpa jaga su leitabadi na te lei adumapu sigi matang da khoi na sum thengna jabada maitai taba maitai ga nakna ba yamna periphery oiba jaga da maitai ga chathok chasin tawnaramadi border fencing che tawbase thengnai adu natabada kuki na dominant oina taba jaga sing da di border fencing se haji khowa lengang na tawni harga su thabak oina haidi adum thintharaga leiba thabak simasu oja Sanjoy dum oi sigi mata dang de oja Sanjoy kari kamain thamini hojik si expert na takpi gi tumina yamna khudong thiningai ni ko gi Manipur se ko hojik takpi ri du da akogi illegal immigrants sing se kamaina detect to ga ge haibasi magi mechanism parameter asum ko ne thengna jabada borders surveillance document verification utilizing technology for identification and tracking sigi matang ngo sigi border security and surveillance sigi matang da maru na fencing sine fencing flood lighting border roads construction asigumba mayam sing sini haitare maru rise adagi ani subuda akogi border outpost parang kaina thamba adudagi di technology integration adudagi di akogi
document verification, identification, the 30 days deadline, deportation, establishment of the detention centers, the legal provision, the enforcement, Foreigners Act 1946, burden of proof, and the deportation power, the say awareness campaigns on the pre-departure orientation, collaboration, young haitare. Sida illegal immigration singsi, Akoigi the gi, Taktokinanaba, Masak Kamdouba detection toba, Makoy sing from the detention, the Tambai Simakogi, border, Akogi said, Kamana detection toguni have a sigi, Bharat Sarkargi, Akogi, Ministry of Home Affairs, Piri Bamakogi rules the Patana irregular area. Adu masif tau video quite lurizico ada hojiki handaki akogi crime haigadra akogi handaki violence sida koin urisi Assam rifle ke ka haidi central gi forcing si makoina mabuksel sengna thabak taude haibasi midi miyamna ipong phong ni khangkhangna ba wangak aduna sidai sida hojik kwaidagi maru ore si aina haijaningi si 2001 amasung 2011 gi census si akogi wathok oigrini adu chanaba yaroi aduna case tawduna khotna tawrini masidai sida akoigi all india gi average se ojarana hena khangbi masigi si akoina hojiki 2011 gi sida report sida phangi se 21.34 se all india gi average kaino nebo akoigi decadal akoigi growth of population haitare aduga sidai sida akoigi valley district sing da akoina phangri si only 18% खक्तने पंगिस अदुगा सिदे सिदा 9 सब कोई 9 हिल सब डिविजन्स दा लैरिसी मैक्सिमम सी मिनिमम सिना 40.89% दगिना मैक्सिमम सी 168.78 ने पूरा एबनॉर्मल ओइबा अखोगी अननेचुरल ओइबा पॉपुलेशन ग्रोथ ने अदुना हौजिक अखोगी लाकदुर 2027 and 28 ओजान ताकपी की मतुंगिना सिदा तवदुरिबा अखोगी census ki practice si karigumba koi illegal immigrant sing si akoina khangdoga makoi si kano to hoda bataragadi ai di thajai madudi 2027-28 ki census report sina henna 2001 amasung 2011 sidagi henna manipulate tawba akoi free and fair oidaba henna abnormal growth population si oirkane na khaleba aduna valid oidaba chatnaba yaroidaba adugumba akogi census ki data record ama soidana oigani aduna aina aigi observation da aigi oiba miyeng dagi akogi hoji political parties in power haitare power da leriba sarkar pariba political parties sing sigi makogi influence makogi participation makogi taking part yam darkar le na khali hoje koi manipur da leriba situation phibam sidai sida hoje ojan takpi gi dumaina yaithokpa yaitho su nga sai gi infiltrate tawraga lei haba illegal immigration sing immigrant mayam sing si aikoina detection tawraga deport tawgi dri baudi masing thiba sum yawraga lei do reba hoje makoi de harawram doini we have a very good opportunity am la census lak pasi dai khoi gi opportunity am lak khrabni ma khoi gi di aduna makoi si deportation tawna na bagi damakta bjp haijaba tare masung mahaki partner akoi gi political party singsina bharat sarkar da akan ba pressure ma piraga haidi bharat sarkar gi ministry of home affairs ki su apa ambal leire namit kunchani gi manung da illegal immigrant sing ma sakhangdo kadabani makoi gi document je verification tawraga tawbung amdraga di makoi masam sai maram da hanga dabani ga habi apa ambal leire bani na sai dai si da khudong chaba ma lahoraga akoi gi sarkar da pai biriba power pai biriba masung akoi gi civil society organization sing ngarang so in thena jabada organization amana akoi gi illegal immigrant sing si takthok na ba mass campaign tawrani ga na habisu thena jayebu ko aduna akoi public na tawgodabani do politically oiba view da maki movement da akoi gi sarkar pariba rajniti dol sing sina akoi union government da athuba matam da akoi gi illegal immigrant mayam sing si detection tawba detention tawba deportation tawba si aduki matik thuna before akoi gi tawgodoriba
census si mamangda taunanaba akhoi mayamna public ki oiba side gi tongan angle dagi masi pressure to changi masi dai sida party power da leriba political party sing sina masi gi achauba thodang ama tungi mirol gi khalaga khunai si gi khalaga madu tawphum thoi ha bise ai sumai noina thamse. Okay, thank you very much. I loisilakpada oja paujal chawda lakchege oja paujal chawba na kalamrom da manipur da hojik se president rule tha taruk se august ta phaga doini ko masigi mangoina na akoigi monsoon session si parliament se laktringai da akoigi government ama semba yana di laire habagi thajabadi piri aduma ku masi thabak oina kadai bo yona onthor ka doinu haba makti khangdri loin mak si speculation ngaktani adumak pu akoigi president rule se taraga ma thoirak shubani lairi ben se masi hari basi mak su akoigi demographic akoi pura habadi masi lan habadi lan chatparagi aduga population bun tawrakpa aduga illegal immigrant mayam se changakpasina achauba khoi hawjiki thoiba conflict sigi cause amasu ajapawjal chawo oribaneba adumapu laire hairaga su karamba mechanism sizinaraga kamain tawraga makoisi khoina khandokani makoise kamain tawdana deport tawgani habisigi matang sida adum loopholes ama failure ama chauna leibagi mamidi adum chauna uri sigi matang sida illegal immigrants sing je laire haiba khangna makoi khandok pangam da basisu achauba masigi ahoba kari haini india government ki hidden agenda ama leiram gadra haiba chingna basu du miyam le sigi matang da deuja paujal chawi kari warol thambini masigi je tasena hai kan da koi gi question je adum da lakpa kansida manipur chathari bi irang si koi gi balance hai jaba tare ko sai ani ju helabane adu oi ta ga di masagi wahang du da koi gi india government ki makoi gi kano hai jaba tare tawrogi hana khanba tawbungam tawbudi ngamba tawbi tawdaba ko adu ga moire power su leba power su lana utilize tawba adagi border fencing gi uji uja sanoi ga haibe gi do 30,000 crore ne border fencing gi sino da haitare yam tiya metra mo tong yam masing do haram yam ani haitare adana madugumba thika me am su leitaba natte adana apoi gi government ki india central government ki magi interest kai no haibe gi wahangam di am chawn hange haita ga di apoi gi sok manipur sok pai ta sen haitare india da pullabani na uji india so soine adu wai ta ga di uji ki leiba apoi gi myanmaris ki infiltration leising ji apoi gi manipur uji leiba mi yang do 70,000 hen da mo dong ma den kan bada troops ta jaba ta ga tongan ba reserve central police forces me ama tongan ba ITBF RAF adagi kano BSF ko border security forces am lo leading atane ba adu ita ga di interest of india se kaino hata ga di moina kai infiltration je ngake ko ji haiba kano illegal immigration gi issues sing se khara di dum kana to hange hai ta ga di even before fencing to thing is da ko gi some sort of kan di kulai ole le bong atani digital world ni adiga surveillance je GPS se yeng ba bong atani mi kyam border line ge je ta sen lo le nam u bong atani adagi adu mathak ta highly trained ba sophisticated arms yamna sophisticated equipment para kan sida awaron da mi kyam sang gi ge awaron da mi kyam nan thok gi ge kai bi lo nam u na bong atani mamang da kanom panjab kan sida incident am panjab kan sida khoi gi lan kan na kaling sida khoi gi angang sing khoi gi trying to home with a hat keep them see them akhoi ate kamen lo tabi akhoi gi yang popular side ki ko ana adu gi border pillar area from the mi si bidu adu gi pawi phang kan sida adu gi movement track to ngam kan sida kari maram gi no akhoi gi infiltration gi thabak sida thingma ngam ri ro maram di adu gi leiba hoji kan di akhoi gi kari mi nung nang da lan ma da wo hit signature ubung ngam ba adu equipment thermal equipment haja batare ko mai ama defense ki mai ama kan to ne na ta ga di khoi gi india ki ministry of home and ministry of defense ki mai kai haja batare khulai me am kai sin no ha question am lakto and what about the other kai troops on the ground and military umra kai ji am tiang amount of never in the population of say 30 lakhs abi ro ko adu hai budi de la kya ram de khang mangam ji hata ga de khang su khang wang wang mo na ta ga khoi gi khangem nembra su khang bon de adu
ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯤꯊꯦꯜ ꯗꯥꯝꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯇꯥꯕ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯅꯤ ꯑꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯀꯦꯗꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡ 2-3ꯂꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯇꯨ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯣ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ people who have access to karamba access no haba kansida hojiki manipulation gi tawi aba room sida leiba ngamba or akhoi authority itself na manipulate tawba su yawdaba natadi haiwan ba na haiding adu wo tara ga dinga sai ga haibiriba wahang dugu matungina de hojiki sole responsibility of the Indian government sise border ngak pai army mathong army le adu gini adu tara ga di hojiki leiba manipur da leiba troops mayam je sanopiro ching mak da thambiro akoi gi low mark ki peripheral area thambiro dege border sing chu ngapiro akoi si sing chap su ya bonte ma la ya bonte akoi na second chala kan da flight na chale su bo aduna akoi gi miyam gi valley da leiba sing gi chap sa ba akoi gi facts and figures da di anytime low ya nga ta ne adu hoji gi haiba akoi gi ching gi da laiba issue um lere ken da akoi gi displacement ki issue um le ko mi lising fu displace to kan da hayeng kano electoral law da kamain chang do no na traga moi delimitation lakta ji kra wai le do no na traga assembly constituency le do adum le do bra hujiti keno da wo si la bane hogi relief camp da wo mayam si la bane adu ta ga di condition ji even basic labor human gi needs haja ta education health ko chana ba sibo pi bangam diwa lenga amane lenga sikra male mangma da rule by the president chief minister rule to na trino adu wo ta ga di haiba 2026 da cam fair free and fair tawdo no haiba question am chong le riba adu ta ga di masi tawbasidi akoi gi leba ki interest to oibra nataga it is leba ki against the oibra haiba du gi acho question mo oza akoi gi expert ya man ju thambi rena masi taw kan de war like situation da mi makok thiu wa ta de nomoi ngata ne kan thiu do ha question thambi gre adu hojigi kano gi host ki wahang du da khanjin jarak pa kan da hayu ta ga di akoi gi leiriba border ki issue amadi state government ki kano hai tare akoi gi authorities sing gi responsibility sing kyamna matik chana pangthok pangam dorige habi achau hangam le habi ji more da taiba sifai oigera natraga kano ori sing mostly belong to Meitei Pangan or Tangkul Naga haja tare ko or some atopa communities sing haja tare atopa dia moletin main power lete observe kan to no ado target please send in the third party jing leba troops on the ground haitare ko 70,000 myam leba 80,000 myam do utilize to biro na ado talk to bi da som de akoi gi kai haitare nga tana thoiba akoi gi yamna keno to haija tare controversial su obi aba thodo myam thoiba thok to na te haija tare akoi si su lo mu haibi ya de ko maram di allegation na haikani ado akoi na min udaba akoi na taaba da phongoi daba tongan ba plan myam di Tauri habisidi akoi kana habisu de khangai myam so haire ana hujik lebi India government ki chap chap moina pamiba sikari no habisi yam lui haita ga either PR sim thamakan sida law and order gi thawak phat adoi law and order hab kan sida border gi issue di yaw dabra infiltration gi issue di yaw dabra habisi gi myam khana bi myam legre adu oita ga di importance karam na pi no restoration of normalcy law and order or displaced of victims sing taw taw doribra adu matung da mu hujik haibiri ba khoi gi tongan ba myam legre na khoi gi census ki lakpe census matung num election lakturni election tawgodra su khangdi ko adu matung da mu hujik gi kano haja batare delimitation process myam tongan le adu sigi khoi na ta haira kan sida masima tawwe ya ro habsidi hujik le ba conflict situation is di yamna kano ba haitare hairu bu su kitang mamut ta roidra haina khanje maram di le system je hujiki leiba film ji leiba punchi mahing ji leiba conditions ji highly unconstitutional haita unconstitutional haiba wahan thokti akoi da India gi
ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯃꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯆꯤꯛꯅꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯕꯦꯁ ꯋꯦ ꯑꯦꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯇꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯣꯔ ꯅꯣꯠ ꯇꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯣꯔ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯍꯧꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯗꯨꯅꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, thank you very much. Secretary, ngasi puchariba topic asida koi tongan tongan ba panelist akumna yamna marik chumba warol thambiduna koi puchariba topic asibu mapung phahan bi bagi damakta hanna Northeast window gi maikai dagi koi gi oja Narendra oja Sanjoy amadi oja PAOJEL jawa hanna thagat pafong dokchari loina na loisilakpada koi gi ngasi puchariba topic asida koi hauzik nakalamrom da koi gi chahi ani hansalaba conflict asigi waroshil pur laktri adumakpu Prime Minister Narendra Modi su koi lakpa yana lairi hairi ma laga kari akon ba lakadoino haibasu koi ubangamdri khangbangam adumakpu koi gi delimitation tawbagi achauba masi tawba NRC chanadragadi delimitation tawba yaroi haibagi koi gi tongan ba section of the society masi gi maikai dagi su thingba lairi masi gi cherak asida 2001 gi census asi chatnaba yaroi haidana lairingai sida koi gi 2026 gi April dagi hauraga tangkak ani thokna akoi gi pangthokadaba census asi lairiba koi gi Manipur gi war like situation asi feasible oidabana maram oiraga lairiba different section of the society singna koi aware oibiraga tangai phadana masi ekoina pressure tawdana masi yeithohanba haibasimaksu koina masida miyeng changbasisu tangai phadana miyamna yam achauba akoigi responsibility mani akoigi tungi Manipur gi laibaksi kari oigadoribano haibasi census ta once lan chatkhiba haibasi masigi nasu akoigi thoiba conflict sidagi hena sathiba conflict hena la oi hainingai su leite dumagna isa gi akoigi each and every individual khuding magna lairiba sigumlaba pangthokadoriba census asida amutang koi miyeng changbiraga koi aware oiminasi haba role sidam jabagaloina na ngasi unity miyeng tabiriba khwai punamaki mafamdagi kainanaba yathangni jari till then take care stay safe and good night Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi da ama oiriba Babina Hospital leijari Mafamasida thazaba yaraba amadi selyamna changdana specialty kunhenbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amuk kari gi chatlugani aikhogi Manipur da su hogikti awangba thaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi Malemgi afaba thaki layeng patap yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsing biraku natraga aikhogi phone number 6909 390666 ta call tawbiraku Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and futures are
Miyamna Khorang Nangainaba, Saidona Sinjaba, 3rd Youth Convention cum Career Counseling. Laklaba July ki tang tarukta, Sangayung Fomgi Amatangaraba, Community Hall da Sumsoy Soydana Pangthok Jaragani. Hariba Youth Convention Nasida, Manipuri Saknarabi Motivational Speaker, Ma'am Silomi Amadi, Ma'am Rose Kennedy Galunina, Saknaraba Speaker Kayana Sarugyagadori. Loina yamna nungaraba quiz competition amasu saknaraba youth icon Mirasa Korina host oiduna pangthok jagani. Hariba convention asida youth sing amadi students singi yamna kanaraba wafam kaya su yauri. Maru oina unemployed youth singi job amadi students singi higher or further studies singi matangda khang hairaba kayana ngangadori. Kaubiraganu 3rd Youth Convention cum Career Counseling on 6 July 2025 at Sangayangpham Community Hall.